Polovcu iznad Požege okupilo 50-ak paraglajdera iz cijele Hrvatske te susjednih zemalja na tradicionalnoj smotri ljubitelja ovog ekstremnog sporta. Bacimo se zajedno iz zraka na Sokolovac. 30-godišnja Beata Bognar iz Pećuha jedna je od rijetkih žena zaljubljenica u letove, ali i ovaj nesvakidašnji sport. Ova hrabra Mađarica ujedno sama izrađuje paraglajdere. U Požegu je došla prvi put, ali zbog dobre atmosfere, kako kaže, sigurno ne i posljednji. Šijem paraglajdere već 15 godina i u posljednje 2 godine sam se ja zaljubila u ovaj sport i isprobala. Moja obitelj u prva vremena nisu podržavali ovaj sport da se bavim s tim, ali u međuvremenu se predomislili i sad isto oni podržavaju me. Iako je Sokolovac sigurno uzletište, a vjetar uvijek dobar, opreza nikad dovoljno, kažu sami letači i zaljubljenici u ovaj sport. Mene moj instruktor naučio, kaže da je frajer onaj koji dođe na brdo, vidi da nisu uvjeti, sklopi krilo i siđe dole pješke, to je frajer. A onaj koji ide riskirati i dokazivati se, ti obično budu tako loše prođu. Opasno je za one koji su, treba biti hladne glave, smiren, svako se može desiti, ali samo pomalo i oprezno. Unatoč opasnostima koje skriva svaki let paraglajderom, letači kažu da ništa ne može umanjiti prekrasan osjećaj letenja i pogled iz ptičje perspektive. Mislim da se to mora probati. To se ne može opisati, to je jedan božanstveni osjećaj. Mi volimo reći da znamo zašto ptice pjevaju. Jednostavno ne mogu vam to opisati, to se mora probati i ko to proba i ko se zaljubi u to, on je stvarno se vraća do kraja, bude u tom sportu. Bavim se konkretno paraglidingu oko 2 godine, inače sam jedriličar, znači imam nekog iskustva prije. Nije bilo nekih značajnijih, malo bude tvrđeg doskoka, slijetanje i tako, malo neka čovjek i nekako žbunje sleti, ili tako. Pa privlači me jednostavno to letanje, perspektiva je drugačija od ozgora i to je jednostavno jednom neko kad proba u pravilu ne odustaje ako se ne boji visine, naravno. Pa ja sam u paraglidingu već 5 godina, tako da aktivniji sam recimo zadnje 3 godine. Ono su bili početci, još nismo imali terene. Požeški paraglajderski klub Bumbar domaćin je ove smotre već 4 godine zaredom, a uskoro će ponovo okupiti ove ekstremne letače na brdu Pliš u parku prirode Papuk. Još ćemo se malo pozabaviti pustolovinama. Naš gost je Šimun Cimerman koji odlazi na jednu jako važnu utrku. Riječ je o pustolovnoj utrci koja za 8 dana počinje u Argentini, završit će u Čileu.